Okay, kunembuzo ke endidla ngokuyibuzwa ngabantu common uma befuna ukwenzela ideko. Avela sokabuza ukuthi ungandenzela ngimalini itende lingu2 poles. So ileyo mibuzo ke idla ngobadla ngokuyibuza kodwa ke ndiqonda uba kuba engazinto funeka ndimchazele because okokuqala ideko idependa kwibudget yakho. Mna into endifuna ukuyazi uba uqala undixelele uba ibudget yakho ingaka, so ndirhalela ukwenza umcimbi mhlawumbi ona tables ezo-10, so ndingenza kanjani. Then iswebhayi ke ngonizomchazela uba uma ufuna itende u2 poles ndizomxela i-measurements ze-2 poles ozokwazi ukwenela ama-tables awu-10. Then bese ndiyambuza ukuba ii-tables zakho ufuna zibe yiphi i-standard, simple or ufuna sibe kwi-high standard. Then ke bese ndibuza ke-budget yakho uba wena kahle kahle ke imali yakho oyilungisele ideko ingakanani, so that from there ndikwazi ke mna ukumbona ukuthi ndizomenzela ntoni. Itafile izibukeke ibe yinhle, like ke ngosekunama-different ama-cutlery, ukhona o-gold, ukhona o-silver, kushiyene nje ukhona no rose gold, sekunama-colors amaninzi asekhona. So itafile izibe full up, ibe nithi, ibukeke, because akho nto intle njengetafula ndisho ingena kukudla kodwa uma iyinhle uvele uhluthe nje. Yabona itafile yakho funeka ibe ne-table cloth, ibe ne-table runner, ibe nama-underplates. On top of i-underplates ubeke iplate, ubeke i-side plate, ubeke i-napkin. Then ube namaglasi ke, kubalulekile itafile yakho ibe nayo ama-wine glasses, ibalulekile ibe nama-highballs, ibe nama-champagne, because kuyadependa, sometimes bazoba nayo i-champagne okanye mayingekho i-champagne whatever abanayo, kodwa funeka iphelele amaglasi oyi-3. Then kube khona forks and knives, konke kuphelele, isetheke kahle itafile ibukeke. Akho nto intle njengetafile, yenza nje kube kuhle yonke into. Osafuna ungena kuleli bhizinisi, into endingamcebisa kuyona ukuthi akajwayele ukuphelezela, ngoba ave kumnandi ukuvolontiya uphelezele uyosebenza. Uqala nje ufaka ama-check covers, uye ubone ngenye imini ubone sowuqhosha uphini, ngelinye ilanga ubone nawe sowukwazi uzenzela. Ungajahi imali ngoba le business ayinayo imali kakhulu, but uma uzifundela ungumuntu othanda into enhle, qala nje uhambe uvolontiye, uhambe nabantu ungajahi ukubhatalwa. The more usiya ugcina usukwazi, ugcina sowutraineka nawe ngelinye ilanga ubone sowuzenzela okwakho. Hayi ke makhulu ama-challenges esihlangana nabo kule bhizinesi. One, abantu abanayo imali bayayithanda uyenza imicimbi. Okay, uvume ke uthi okay ndinika i-deposit, uthole ukuthi uma isekunikela i-deposit uhambe kuyosebenza ngaleli langa usebenza ngalo. Okay, asithi event i-Saturday uyosebenza ke Friday or Thursday uqede, u-expect ukuthi uma usuqedile uzokunikeza imali. Hayi asabuye azokhala umuntu sekulate Friday usuqedile konke, uba hayi ivele yasebenziseka imali kwathini. So ayisekho into ozoyenza umcimbi usu-Saturday, akho nto uzoyenza, sekumele ukwamkele kunjalo because ayikho into ozoyenza. And ke abale kuba hayi wothi wakudlula umcimbi siphinde sibonane. Akubisenzeka-ke ngoba masowudlulula umcimbi ngoba bengakwazi ukubhatala ngoku ayisekho imali, uzawuthatha ixesha. Wona ama-challenges ke esiba nawo, but ke ngoba sidila nabantu siye sibabekezelele, at least umnika ama-terms okubhatala. Ama-plans wami endinawo ngoku kukuba ndirhalela ukwenza i-training, ndifundise abantwana abancane abangenamsebenzi, abafuna nabo ukuthola something whereas besahlele emakhaya bengakatholi umsebenzi. Sisifiso sami ke eso ukuthi uba ngaka ndithola imali ndingakwazi ukubafundisa abantwana, nabo ndibanikeze esi skill, ngoba nathi sizokhula sibe badala kungabikho nto. But into enhle uma ubafundisa abantwana bazokwazi ukuthi bazibambele amatoho ngexesha abangenawo umsebenzi. Yilo sisifiso sami ukuthi bangase ndithola imali, hawu ndingake ndifundise abantwana.